I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novo video. Danas igramo GTA Online i kao što možete vidite, kupio sam ova nova kola. Mislim da ovo reprezentuje BMW u stvarnom životu, nisam baš siguran, ali sam ih nadogradio puno i baš su ono fazom dobro za driftovanje i sve te gluposti. U ovoj epizodi sam planirao da radimo one trke, pošto dugo vremena nisam to igrao, a i želim baš da ih snimam na ovom kanalu, tako da hajdemo da krenemo. Lele. Jedva nađo nešto da igram ovdje. Svi rejsovi nema ništa od njih. Gotovo, brate. Daj ovo ovim smartiki da uđu. Govno. Bem ti smartiki. Šotka na ulicu. Baš znam da neće u ruke da mi eksplodira. Kurva! Jebem ti mater. Sjećam se Pa! Jebem ti o... Ko je ovo žena pored mene? Ona ništa ne uradi ovu rundu. Samo ko spomenik iza mene visi. Jebote. Samo sniki. Da ne jebu. Pa taman poslao obadvice da me gađete. A onaki puca, nešto sposobno uradi celu rundu. Ajde be! Jebem ti. Aj sam priđi. Ima te opepelim. A gled ti dušice gdje se kriješ gore, a? Gled ti gdje se kriješ, ljubim ti sve. The orange team broke you up, a? What the fuck je to bilo? Samog sebe sam ubio. Ovi su modari jebote. Pucam gi 50 od 14.000, ja se ne žalim. To je mogu krosan da kupim. Bem ti igricu. Kur, izgledaš kod Lord Voldemort jebe. Ljudi, odlučio sam se. Ne idem više na trke, ne mogu. Nemam dušu. Ne mogu više. Tražim gi pola sata i mnogo me briga. Idem da pljačkam neke prodavnice gdje više se zaradim pare od njih nego od trke. Bati GTA Online. Kuda su prodavnice? Evo ova mi ima neka. Sad ću vi pokažem koliko su brza. 10.000 onaj DDR neki. Gledajte koliko su brza ova kola. Brate, jebem ti mater. Gledajte koliko su brza. Opa. Jebem ti lag. Opa. Lele što zakoči nešto. Au. Koči. Evo ga. Bem ti u sufamirama, briga me Atlast. Samo me zove kad dođem u igricu. Isto ko Lamar pre kad me zvao. Bote. Okej. Stigli smo. Znači, idemo. Stavi pare u kasu. Nešto, u kutiju. Stavi pare u kutiju. Stavi mi pare u bunju! Pa pištolj izvadi. Joj, jebem ti sve. Ljudi. Ti mi daš pare? Pare! Pa! Not helping. Brže to malo. Brže! Sve ti produkti uništi. Ti dok zbereš to i sve otide. Lik pomislio će me da mu ubije. Koja budala. Barbershop ima ovdje. Koga jebe. Ne treba mi frizora, nosim masku. Evo nas. A pumpa ovo.
A šta ću ja sad u pumpu da radim? Ljudi, isto kao pre. Sem, sad će koristimo RPG. Gdje što ono crtano, ej? Hello! Groto me sad da go... Pare! Bem ti sve! Sad ti zoveš, samo sam dignuo ruke. Odmah! Ajde! U jajca! U jajca opet! U jajca! U jajca! Ha! Nutbreaker 69, bitch. Ajmo da bežimo u našem super drip autu. Gdje da begamo, gdje? To su policajci prošli pored mene, ja sam bio u fazonu. What the fuck, zašto prolaze pored mene? No su trebali da mu hapsi. Okej, mislim da sad treba se popnemo ovdje. Ajmo. I sad... Ovdje. Jebem li ti... Sapleto se. To je to! Uspio sam. Sad... Evo ga! To je to, ljudi! Ovaj glitch je baš dobar. Uspio sam bunker. Bugatti! Bugatti! Begete, 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 begete od moje face! Spin, spin! Yes, please! Enter! Come on! Kolca, kolca, hoću Bugatti, please! Bugatti! Come on! Zalagovo mi! Jebem li ti poeni! A gledaj koliko je cool! Glupi Bugatti. Bitch ass Bugatti. Idem ja da izađem iz ove glupi prokleti kazino. Nikad ga nisam ni volao. Da ljudi, idem da vam pokažem taj Deluxo. Okej. Ona je, samo je pa korona gubila. Tako da, ajmo, opa. Drifte, to je bilo dobro. Ne mene da me udaraš, jebem ti sve. Warning, your mental state level is rising, nisam stigao pročitam ovo dalje. Tako. Ajmo sad full speed. Aj sad ovaj drift. Govno drift, kad mi ukoči cijela igrica, jebem ti Rockstarog, uta te jebem. Igricu ne možeš da napraviš da ne laguje. Ma što laguješ? Ljudi, na donji deo od kola mi piše Fukaru. Kao fuck Ukaru. Oh fuck.